Ukertong ke National People's Party na Langrin constituency, uba mandilos nong bri mentarasngi ula lek bantep kerteng ban yakun na kabenta ke election MDC jong ke KHEDC kabanlong la syam benai. Uni ukertong ula don jingkermen ban yo ya ka jingjam. Da ka jingwan penyesno biang jong baro kinong ilam kantamu MLA katany u Dango. Shushu arngut ki kertong jong UDP kata uba Jeslan Roy nong siek nama Kerwat constituency bar uba Pios Marweng na Langrin constituency kila lek tap kerteng lang bentahas ngi. Tahi aba ngapai syak constituency kajungi ngidang Saadin Hashibun Kiliang akaroy kapa haki benta baro ngidang Saadin tika longba ludang apoy syak tong ngan tresh tom pan urlong yakini jingdon kam ba kipai ba akum kadong kakany kidon kam yaka jingyarap na kabor sorka yaki yakaroy kapa para kabakan tiu yaki wikiwi tiba ngidang sa kijituna constituency kajungi Jingkermen ini kumbang ina ong kumbang don jingkermen ispa kay kabang ong ta ngai iskap kinong ilam kinong kersyar kiai tor nakat ha kenika election ke pemerintah but ngai iru bana kalian kinong kersyar ro bagi iskap jumut idon ta jingkermen ba info bisa ketong